Kubor nakaslab jong unongsan hima. UMLA Kamau Sanram Constituency uba HM Shangpliang Sashisin unsa jarwach korbiang ya kasorkar jela haying dorbar tauan kaban salong hau benai banwan hadin baki marap kilahir dor palat ha kini kisngi kat hadu balakta ya kaying kesem jongki kene kejing penkre uba Shangpliang banwan ra ya kejing yatai haying dorbar kaban salong hau benai nailor menta usnam arjat puwe kadi hadin makinong rap kibadon haka joint action committee pa Marcel kabahap ha East Khasi Hill District kibakan thop ya Laitali constituency kibaklan baha haka rap kibakan thop ya kamauran keneng mau kenrew bat nongkrem constituency kilalait banra da kajing tho hau ba Shangpliang menta kasngi ka arpoterik nailar arjat puwe kablalong ha MLA hostel Shillong ha kane kasngi layalam ya kane kenhun kinong rap da u presiden ke JSC ba kenong spong rengkat kinong rap ha kajing sanran lang uba kan sing lensyang uba dai uriurang ba chong kathain mau kan rew constituency kane kajing lek pensngeu kinong rap ha uba Shangpliang kadai namar ukubi ulahir dor palat namar upoy tang santangka sikilo kadba kajing penlut ke jongki ha kapor ba kidang rap kami hapshu kabalakta ya kamai kaji jongki to kublai fi baro ni idan hangi krui baro kinong rep maka bat kinong yelam jong ki bawan na ki han wo fer ki snong ki bahap po amo kondro po amo ren keneng bat po anong kren constituency baro lai constituency ki don benta ha kan ye jingelam kepada shu dak nonton ya kene jialang kilawan hang ni kum kita khot jong ka joint action committee farmer cell ke wakil shu thau dang ta dang RCSC ki wan ya kendo yang am da si da kajing so kya nama kita bijing ke wakini kinong rep jong ketika than ba hoi kishan ya pendiak so hanga ya kita kicingnya jong ki ke ba ya kador jong kubi la syak nyak ben ha kador pemasang dengka andre kat kong gajing batai jong ki ong ba kalayak kador jong ki jhur ki jhat jong ki pan pat kum da ter ki jing mi jong ka de ke thai ila bangin soto ba nadu mun chimstem kinorep duni kilasem mi kijing namuta kani kijing pakram akum kani kapor pandemic hausnem balale kile persyang kat bala ban kerja namar kayo kaya kim shimla makin di ya kamar kamata jongki mun chimsnem teki gidangot bamata usnem tan pher ndai muta biang kumalong nata hakini ki lockdown ki balai nai dani kadang penduk nang susu yakini kinawat ni bat kumalong nata kinawat jungi kiladon apa jingye apa hadu kata da bongla ban matai namar balai bakayo hadu minta kadang kham bat ngilno ba kasarkar kum bakala kula ban pli yeki yo ki bahe hati dong ki bapel hadu minta kini ki yo kim simpli nilai usno nakaliam chief minister bu kula ba sapli ke yo bahe hati ki than Satai mau kenro lani hasmit lani hamauran kening bat kumta teter dimpung satai lenti mokla ini wi aba on bondon kata yo cheno gini kinograp kinle banbo e kamar kujunki kata dong jinki ba aba kani ka committee joint action committee jo kinograp kawanra ahmad tuma mata kasni
Kilapan kre ke memorandum ke baki ki kwa kin ai nta. Dekane ke memorandum ke baki kila ai hati jonga ki om. Bayu kubi lahir terpalat tang santun ka kami hapsu ba kejing pelut. Ke bakongsan ya ke bangi sotu. Laki long kinong rep nong pendong. Andre ki sotu ya ke MSP. Kisno tu ya ke minimum support price. Bak kidawan ke sorkar, baka sorkar kadi ban subun, ban perkat, ban ai ya kata ke minimum support price ya kini kimar. Kiba kini kinongret. Kitong, bak kitong undi. Lalu kata ni sotu bawa dia ke cold storage London syubu lada kadang ke cold storage kata kamot ya uno mal ubah put klo kilala bikin bu kata ke cold storage kat aduk ndau yo ya kedor ke babiang lani kat aduk ke por ke kinuan ban shim Ibril di bala tiap ya ni kamar. Ni soto makanan kecilnya. Bana kalian ke sorkal kam sundan kanu no kejing kersan ni kini orang. Kejing kersan kalong kebasyak siliang. Don kibayok sembah. Don kibom yok sembah. Don kibayok ikasbo. Don kibom yok sembah. Don kibayok partilan, bon balang bumyo partilan. Tiang masutu, baka don kecing keciliang. Nak lihat bersokar, kamtam nak tenat, jaka agriculture atau horticulture. Tengiye bah, yakini ki bar. Bersokar kerja bukan sengap punya. Bat ngadawai ke department jaka agriculture tadi bat itu. Ya kan ke Joint Action Committee. Kabangal on ya kini member kini balik bani kendu director agriculture, director horticulture, ya UDO kum tateter, ba ya kena no kamar. Badai badi na kekti tum sini kinong rat kalong, tagajinya sutu lang ba kaswaka. Ni sutu bakadon 19117. Ni kwa ka team 197 bakan blade bakan juno kan ya pembek pak kini kinong rat. Omday, bat IT, hak kino ki grup, kiban penyiar itu, ban penyedor, ya kamar kecungki. Kiro kidan kahok, kinong rem kidan kahok, bah kinyo ya kebentar, ya kecing kristom jungki. Ndai lagi kisno, baik kahok kejungki. Ya kejing krisi tom jongki baru asismen ansuan ansubu dor lagi beriu nabar kan dah soto kan dah gan kejing perbedaan te kalong ke kabal sulit rumput jadi nama kata na terpat ya kasokar bakal dia dengan pek dunia ini pat ya kini kimat baru jong kini nomor ya kejing jong kini nomor baru ngan sarak akan ikat assembly kawan-kawan kapan sedang ke sekutari buat ngakuat buat menteri buat DP ya karep kalian unjuba ya kijing bu jingkeli cuma apa ke assembly kita akan mundur ba tang kini ki jaka lai jaka ki man kesni lada ngambakla ki sei da ki pautan Omday kilo daki pautan upan daki pautan kubi udah pautan usosa kaba lese kayo hasilong kamla bahkan pediang nomor bawa buntang ujur kayo yakin ni kadi tang sabar jom kerja ni kadi asam bat ter na asam sabar
Today nama kata kadau apa kadang the mass production kata kemud kini urat bunyi parok today tangki wholesaler apa wholesaler kata kemud kidi tak kata dor kebabiang kaban bionong maki kemudian kata kita juga kit ya ke kamal kini di on a retail basis kat baki kuat mandi ya kata ki menong rat kin kuat mandi kan no kini di Andrei ya kan nom bat ya kan jing yo nom juki ki de yo ya kan jing pelut juki kum iwe ramba menai ong aba thum yu phan shinor uphan inda bo jing kai yo i pelut ku pas ko tengka denom de ramba shitan rai no shitan rai long ko tengka te kata kamu ide ban yo ya kata jing pelut jing ite dan nalor kata kasputin kala de ilun tang shitan rai bantum telada uwan ubriu nabar uknya uong ayanga samtengka te kamu wa ya haka next round by ide man dik tum nei se pisa ban be man thit sambai man thit sbo man pun kre dan kabai belang dan ban kre kilo ro de berem dede hanta kawan tra ya kejinduk ya kini kan ba waka ekonomi jumki kalau hiap sebab palat hakini di asnem hakini di por pandemi saka by school kon saka punca nalo kata banda kem sekejing pak nanglo kini yo maneto ifi kabasosi kalau ba prapo person na pedeng gini kinong rat baro hakati kathan kisah ram hakaman dem de parlok de yang berapa persen nak lingkungan baro kisah ram hagibang manda kidang ong yang abang adiban keren bak keserkar bak kuno bak keserkar kanyarap ban mat yakini kiram baki kirasim kiba kapoi hadu atas stage ajaka bak ini kinong rat kini onong banlet ban siu no ekaram mentah karam kadang dak kadang serta